serikali ya county kwa serikali nene ta maundu ma ukolania wakiko maundu ma ukwiwangali ondo mwana mathina makiwo ala serikali nene kuwetakana yinengane kimanza cha bilioni miongo nyanya kutethesia serikali isu ya county ya Ilovi kuvikia kwa ilia uthukumi wayo na indi nitambila yokelitie mokulio meki wadhukanio niki serikali ya county inengane uthukumi wayo na indi president ulianila mauvoma kana kuni kunengane uthukumi otondo tuonete ivinda ya ilayetawa NMS ayasekana meki taitha maitethesia serikali ya county Ilovi haiwetakana kikiungu wa miao na indi mavuasi maende endini wa page ya kana na ya katano ya The Standard. Tuithinde wa page ya keli ni mauvome ya sekana serikali niende na kumandana na ola mondume wa kumandhi ya Russia ula unatambukie vandhi ya Kenya na edhi wa ayosa na monowaka misivi ya video na kwenda kumeki dhiandhoni na hindi betuwa kana serikali niende na umandana nake ni kana wiki ya kumosea matambia maki meao ni kuidhi wa osa misivi su ya video watena mwanya kana atanengeto luosa ni aka asu. Dini wa page ya karatu ni mauvoma cheva meukonia murete wa aki siya enende kumandi ya Amerika Jesse Jackson uloti wenidhayu kuwa miaka miongo nyanya na ina na indi Jesse Jackson ay munana ya wabakubi wa Martin Luther King Jr. Miaka ni ya miongo dhandatu vala indi matedhianisye dini wako kitia aki siya mwenendi na Jackson mudhukomi wa ngai na mutavania wa kanisa wa Baptist. Tuithinde wa page ya kana otoni na utaviani bobe mauvoasu ma serikali ya county Ilovi kunengane maudhukomi amwe mayo kwa serikali nene mauvoasu maende ni wa page ya katano na indi ndini wa page ya katano boba ile twe undo bilioni miongo nyanya sietha itumika maunduni ma kiwo maunduni ma sewerage malelo yao drainage kana mitao ya kwesilia kiwoki na kiko maundu manumba bamwe na miako ingi ila indi serikali nene ni uwetakana yenda kutethesia kwa ilia uthio wa musi wa Ilovi. Dini wa page ya dhandatu ya The Standard mavuala manengeto wito nimba uvome asekana univato na kumilangu sanisio ingi kati wanzama ya magavana COG muvea wakwa nilovia kwa serikali hivi kana Commission on Revenue Allocation CRA ondumwe na muvea wake nando yoluwa Ilovila sietha iya iwa serikali siya county laita wa Equitable Share na vala kuyana na COG menda serikali siya county inengwe bilion mana atano miongo itatu na inya ndono kenda dhandatu 534.96 billion nayo CRA yendeke vya serikali siya county inewe 458.94 billion na uo muvea wake nando uyasia wina bilion manana na miongo ilika na 420 billion sisioka ndi wetu ya kanaki kituwa kuwete ngusa nisio oingi otondo tuithi tuyona miakani la inabu itina na indi kwa OU kana ndeni wa Ilovila serikali siya county siya kwa iwa siya nengetwe bilion manana ne 15. Tuithinde wa page ya nyanya mauvo alama nengeto uito ni mauvo makoneti ya minisa muveani wake na ando John Badi na indi etu ya kana ende na ulikilela ni kana kuona kana nutethesya kumina ngusanisyo ila si ndini wa chama cha ODM na nitina wakwitha chama kiki na mwetangie ulona yumuandiki munene wacho Edwin Sifuna na ethi wabo mwana ebo babu wino ma yethi wa mayone kama endeto vadhukanu na mwelekeo wa chama kiki na indi John Badi yasekana nukulikilela na kuikithia kana ni waete mwiwano ndini wa chama kiu cha ODM ni kana maviki ya kuendania imwe kulilikanwa kana John Badi ni umwe withi itwe aikunia malewe President William Ruto kunyubwa ingi nundu wa kuithani wa mosie na kutuika minister ndini wa mwiwano wa broad based.
Thini wa page ya kenda ya The Standard mauvo ala manengetwe uito ni mauvo maeletie niki atongo imanga liko ya ulei makuisie umbano wo ulamei bani kutwaisya kuya Naivasha wa mithenyeli na indi kwa nane dhanguji betwe kanani batonde kaba ketha matane isa ubiki ya mwiwano wa undume utumia kananzi lame utumia kusakuolo kukilia kivevelo cho changa liko ya ulei nyubanini wa mwaka tuendete walana ke seneta wa county ya Makueni Dan Manzo hukweta kana makuisye umba nosu ni kana mambe kukwatianisya na NND kuikithia kana wakatano tuendete ni methi wana maandamano kuthi Vigilance House maofisini manene mamuvea wa polisi ni kana kusukumia kunengwa uelesyo wa vala ukunikili ubikite yulwa mbuli lilasya vithukiye kanisa wa Witima kuya Othaya nitina wakwitha wakwambililia muvitu manaye ndio ofisini usu na mae makwithia inspector wa polisi Douglas Kanja ondumwe na Anini Makeli na indi ni kindu kila tuende na okelia mokulyo niguo ki mateisye nundu wa kwitha maina mwiwano kana mateisye nundu wa maandamano suma bangite kwi wakatano tuendete. Ndini wa page ya kenda ni mauvo measekana muyumbe wa Kitutu Chache South Anthony Kibagendi nuko ni wa Mungu kulimbungeni kana kuonekela pakube na miako ya mbunge ngina etie wekyo ni tina wakwitha anaendie kiseni kimwe cha TV kwi muthenyani wa iyo kiokoni na ndini wa uneni wake asya kana mbunge ni yatho iwe baikindu ile wa itona kumya otwiwayo speaker Moses Wetangula yasya kana kuma ila watwikie speaker baimondo wa muskumia kwika kila kitailite na hindi kiini cho kithatisye mbunge ebo speaker na kukumukuna Mungu Kibagendi kuvika miakoni ya mbunge kana sikaloni sia mbunge kana sikaloni sia nzama sia mbunge ngina abikiye na kwitia uwekeo yulua uneni usu wake. Dino wa page 10 ni mauvo makonetie mbunge na indi menda kumana undu iseso ya kunengane kambuni wa sukali wa miwani ya twaiwe nondo itina wa kwitha zitena utheu na indi nimenda maelewe ninzi ya siba ila siabikiye na kutumika. Dini wa page 11 ya The Standard mauvo la manenge to wito ni mauvo makoneti nza ila yende na ukusiwa na hiyo ndibetwe kana kuya ile mbeta ya Kiswani ando mbe wangilima na Monza ni maende na kukumbelwa ninza na unyivu wa kiwu siana mbingi yitwe kana youth school kuma na nza ila yekumbelete isio isu katunika umondika The Standard kendini wa page 12 na indika keonania undu mwana katikati wa andwala adhui na njawende na kuongeleka katunika kasole tokondo kwele bawitina baitwe kana mwana wa imoni nibyo ndwala njama imatona ubiki wala mena kiendo lakini kange kasolwa omondo no maundo mailie ala dhi maende na udhua ala njama ende na kutwika nja na indi igap ikethiwa yendeye na kuneneva muno enendi maendeye na kuomea. Tuithi idhangoni ya Daily Nation mauvo ala manengetwe uito ndini wa page ya mbe ni mauvo measekana yube na musukumo uende ye wa kuigwanithia President William Ruto na President Uthiũ Mũigai Uhuru Kenyatta na indi betwe kana ilame ibikite umbanoni wa miongo na kenda wa ngwatanio ya ndesi ya Afrika kuya musini wa Addis Ababa ndi ya Ethiopia ni mavikiye na kwithi wana kikalo na Prime Minister wa ndi ya Ethiopia Abiy Ahmed Ali ula unutwika kana indi anaendeye na nskayosia kuikithia kana ni wa kwatanithia aili na indi ikulyo ziende na kokila ya aili kweli ni matona kuigwana na kuthukuma ingi kwa bamwe baitwa kana ila monekie imwe ya muthia ya no malaili kuma President William Ruto sakuwa mwaka ni wangilili miongweli na inya na ingi mwaka ni muthailu wangilili miongweli na itano. Mauvo manengetwe uito ni mauvo
asu ma county Ilovi kunengane mama udhukumi kwa serikali nene wala serikali nene ni asiakana yithiwa ivadhia county Ilovi kimanza cha bilioni miongo na kwikithia kana ni ya ilia maudhukumi amwe aindi wetwa kana ki nundu mwana kila chaendeiye vinda ngatwa ina Nairobi Metropolitan Services kana NMS. Tuithindini wa page ya keli ni mauvo maeleti undu andu ingi makunikie itina wa kwitha thukumi mamuvea wandike manatwa isi mukomo kwi kana manatwa isi mukomo iso na muthenyani wa iyo mavikia na kwigwa na indi andu ingi halame indambukani ya maendete masibitali ngi maendete mawiyani mavikia ukunika nundu wa mukomo usu lakini indi tuwa kana nuthelile itina wa kwitha athukumia suma vikiye mwigwano na serikali. Thini wa page ya karatoni mauvo measekana yumo vya wa kuandika alimu TSC withe wa uilela nja mungamo waguo thini wa kuandika alimu na balaba tuwekana baumbeni maina andika ndwala matasomete wa alimu lakini mena mautui kama tona kwitha maitomeka kwa kisomo na ini betu yakana kwena na amendment bill ya mwaka wa 2025 ni batoneka yu TSC kethi wa iandika ona lama tasomete wa alimu lakini mena mautui kama tona kwitha maitethesia thini wa walanio wa kisomo. Mavulani na unengelelia ndini wa page ya mbe maende ndini wa page ya kana na ya katano asuma kutata kukwigwa ni ya president wa OU William Ruto na president udhiumu ya wea Uhuru Kenyatta itina wa kwitha mayoneka indi nduyo yendhuku kuililikana kana unyubanini wa mwakani wa ngilile miongoli na ile president udhiumu ya wea Uhuru Kenyatta akwata mbau murutia Raila Odinga kukitia kivila cha president no T William Ruto ula wai monini wake waitwa kana indi nduyo umevindani yu yonekete ite ya kwaila na indi nicho prime minister wa Ethiopia Abiy Ahmed wende na kwikanzika yondo batoneka kuona kana nimeubikia kwigwa na indi isi ondena onzika yone siya kuona kana no mukwata mbau kukitia kivila yake ili unyubanini monene tuendete. Thini wa page ya thandatu ni mauvo measia kana ODM thini wa uneni wayo na president William Ruto wende na kuonza itina wa kwitha ando ingi kana ati ya ingi machama kima yoneka kumwati ya senator wa county Ilovi Edwin Sifuna ulona vikia kubetangwa mwanyani wa muandiki monene wa chama ki ona kutwika chama ki kiazekana ki ine mubetanga chamani anuoneki yaitwa isia umbano kitengela kwe wachumwa ulona auna balani lwe ni volisi na mo andwalangi ma ODM matongwewe ni mutongwe wa chama ki Oburu Oginga maitwa isia umbano wo kuya kauntini ya Mombasa alame na Sifuna maita Linda Mwananchi na mwalame na Oburu maita Linda Ground na indi ni mwanikola uende na ukosiwa ndini wa chamaki cha ODM witwa kana ni batoneka ukonzia mwigwanola amenda kwikia na president William Ruto kukonya unyuvani wa mwaka tuendete. Thini wa page ya Mwanza ni mauvo measia kana Kenya miongo na ratu ni mavikie na kuandikwa kana kutoa wandi ya Russia makathethe sika wa Russia na Ukraine na indi betu kana mondo mo wa officer waita cia KDF wa Kenya nomwe kati wa miongo na ratu ala nimo mametuki kuthi ndesu ya Russia kothethe cia kauni na indi betu kana aingi ma Kenya meisa kwiyithila kauni usu matesi na mathitwe mawiangi na indi betu kana kwa OU mainyiba a Kenya nana nibatoneka maketha maite kana maminie kukwia kauni usu nangi miongweli na muonza metuya kana maisi webala mai na maubomo mayuma nikanesa maisi we kana imaindie kauni usu kana mayathi kana meba lakini nimesiwe ni makinie ndisu ya Russia na indi kiki waka bindani kala Minister mubiani wa maundu mandi sianza na ingi moneno wa Minister Musalia Mudavadi ukwikwatiwa kuthi musini wa Moscow ndisi ya Russia kutwa isia unenania na utongo iwa ndisu kukonia hindi siko isu ya Kenya kutwa wa kauni usu
na indi ofisi wa kituo cha ndi ya Kenya musino suwa Moscow Peter Mathuki nuende na kwikanzika hiyo kuona kana Kenya ni mavikiana usio kana balakwi matuku 13 mwaini wakenda mwakani muthelu wanenganie masitwa miongo nyanya rato ma Kenya alama twika kana mekauni usu wa Russia baitwe kana no maendeye na kuongeleka. Dini wa page ya nyanya ni mauvo measekana milati mingi ya serikali na muno ya wakiwa malelu ni minite ukwama ni tina wakwitha batena makomishona manza maitheka NLC tina wakwitha itena makomishona baikindu kiende ya muno dini wa udhoi waitheka kwa serikali ini kwenda kuisilia malelu kana kwaka milati yayo na indi betwe kana kumanaki ni chokwiyo President William Ruto omolotle Abdullahi Sagaf tamwene kivila wa NLC na ke Susan Oyasi kwitha emonini wake undumwe na Daniel Murithi, Vincent Cheruyot, Dr. Julia Uma na Mohamed Aji na Mary Senator ta member ma NLC nongi kana ni maviki ya kwitha na makomishona na milati ya serikali ibiki ya kuendea ila ikwamite. Dini wa page ya 10 ni mauvo ma connectinza ila ikuo na ndi wetuweka na vena wekwati Lokchar nondo wa kwitha serikali na mubango wa kwambia kwenza mauta kisioni kiu aitwa kana mulati usini batoneka ukavikia ku tedes ya NND alame dhito mayeko mbilwani nzano ki nondo wa kwitha notona kukania na milati mingi tayaki wo NND asu maketha matona kuema na kwithiwa na liu na kwekwa kwikumbelwa ninza aindi nako katuni kama muthinyani wa omundi ka Daily Nation kendini wa page ya 15 na indi Nairobi County kakonetie undu serikali nene yithitwe yosa mama maudhukumi ndini wa serikali ya county Ilovi na indi katuni kakonetwa mundu ekalite mesani akwete stamp aende stamp yandikitwe yes na very remote yeba utena yandikitwe yes sir but yes please why yes sir yani kutwika kana we wona ni wa bayitha au ndungi kila watabu yathani kunengane serikali na onenganie kicha kusiwe ibindani ya utongoi wa governor Mike Buvisonko ulona ke wavikia onengane amwe ma udhukumi ma serikali isu ya county ya Ilovi kwa serikali nene na indi nikindukila senator wa county isu ya Ilovi Edwin Sifuna unawetie kananda isa kwetikila maudhukumi ma serikali ya county mavikira na kunenganwe kwa serikali nene yaiweta kana kiuki uvalukanu na meao na indi na ke president muthinyani wayo ndini wa iseso ya kwikia saila sikiwe ni governor Sakanja na munene wa maminista Musalia Mudavadi huloni wa kuithi wa ayungamia walanio osun wetie kana kiuki ndini wa katiba kiuki liya mama ukulio niki Musalia Mudavadi ulati minister wa devolution head ne womo ukudekana ne wo kwikia Yesu na hili likwetela utone we senator otondo nawe tie be matambio kuosa be ando mato no ikotini kusiya kiu kana ene ndime uvikia na ukitikila na indi kicho tetela tuone na itutweba nondo wa okumanithia kicho kimathanguni kyokone cha umundi ikwatie thangu ilo kwenda nikana uisome kwa uliku ndokathi basa ni nzio kithete na mweni tukyokone cha umundi munyani wa umundi tuenda kuna nesia yoluwa udhukumi municipality kana musva wa mavoko yendeye na kupika city anondo wa kwira iba kubina Ilovi itenda umana udhukumi wa wili hata bena mibango yiba ya kuokelia kisio kiu na maudhukumi maliata wawe ne kulyo tutumia kuilita tukenda imwe 5 ambia na teto amoka na twithiwa tuisungia ikule yaku na manager wa Musva usu wa mavoko ndokathi basa tutusio